Karena Burane, elo mendaftar matama tentara. Lapor komandan. Elo komaga. Elo ke matama tentara komandan. Coba, buka kitimun elo kuita isinu. Jadi mangisi ni orang Burane. Materu ditalepa. Wis semua ka. Iya tahu udah gagal isin nah. Dia udah matama tentara. Langsung protes orang Burane makedah. Ya aku sengi komandan. Kumatami ke tentara, elo to lama musuh. Dan lo si Oko. Terpaksa diterima menjadi tentara. Degaga nak bucurang. Alena mi dibucus sepatu aja na.